አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? አሸማረክፉኒ ጅርቱ አለን አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ መፍታ ዛሬ ብቅ ብሏል። እንዳያችሁ ነው ልጁ ዛሬ። ኧረ መፍታ ከፎከራችሁ ጉር ነው። በፊት ብዙ ሰዎች ይሄ ልጅ ምንም አይናገርም ዝምተኛ ነው ምናምን ያሉ ነው። ኧረ እባካችሁ ዛሬ እንደዚህ ብላችሁ ልጁ ተምሮ መጥቷል በደንብ። ዛሬ መልሱ ራሱ ያስፈራል ማለት ነው። እንዳያችሁ ነው መፍታ እንዳለ አንተም ለብሩኬ ሃይሜ ህይወት ላይ ውጣ፣ ብሩኬ ጋር ያለችው ከብሩኬ ህይወት ላይ ውጡ ሁለታችሁም። ሃይሜና ብሩኬ አንድ ላይ እንደ ድሮ ይሁኑ ያለ ነው መፍታ። ልጁ ደግሞ ምን አለ? ሃይሜ ደስተኛ የምትሆነው እኔ ጋ ነው። ስንት ጊዜ ነገራችሁ እናንተ አትሰሙም እንዴ? እኔ አስረግጬ የምነግራችሁ አለ ሃይሜና እኔ አንድ ላይ ነው፣ እኔ ጋ ነው ያለችው። የእሷ ምርጫ ነው። ደግሞ ላይፋችን እናንተን አላሳየን እንጂ የኛ ላይፍ ላይ ፍቅር ላይ ነው እሱ እኔና ሃይሜ ያለ ነው። ደግሞ መፍታ እንዴት በሳምንት ፍቅረኛም ሆናችሁ እናንተ በሳምንት አንተን ፍቅረኛ ይይዛል እንደ በሳምንት ስላት በግድ ሰው መቆየት ፈለጋል ፍቅር መይዝ ያለ ነው ልጁ። በጣም ይገርማል። በኋላ ላይ እኔ የሚላችሁ እውነት ነው የሚላችሁ፣ በኋላ ላይ እኔ ፍቅር ያዘ ከሃይሜ እንዳይል ይሄ ልጅ እውነቴ ነው የሚላችሁ። አሁን ብሩኬን ላስቀና ነው፣ ግን በኋላ ላይ እንደ አሁኑ ፍቅር ያዘ እንዳይል በኋላ ደግሞ የባሰ ይመጣል ማለት ነው። እሱ ንግግሩ ራሱ እንደ በፊት ሃይሜ ጋር ቆዩ ያወቃሉ እንደዚህ ነው መናገሩ ራሱ እሱ ማለት ነው። እኔና ሃይሜ አላስወጣንም እንጂ ፍቅር ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እንደ ቆየው እሱ ጋር ሆነ ሃይሜ እንደ በፊት መስታወቁ የቆዩ እንደዚህ ነው ልጁ ማወራ ማለት ነው። መፍታ ደግሞ ምስኪን ወላሂ ደከመ እሱ። በቅርብ ጊዜ እነሱ አንድ ላይ ሲሆኑ ሲጣረቁ ታፈራለ ያለ ነው። እሱ ደግሞ አላፈርም፣ ምንም የማይፈርም ነገር የለም። ሃይሜ እኔ ጋ ነው፣ እኔ ጋ ብቻ ነች። እሷ አልፈልግም፣ እኔም ደስተኛ የሚሆነው ሀንቴ ጋ ነው እንጂ ብሩኬ ጋ አይደለም ብላለች። እሷ ራሱ ብሏል። ደግሞ ያለችው ብቻ ነው ያወራከ ያለችው ብሩኬ ፊት ለፊት ነው እንደዚህ ያለችው ነው አይደለም አለ መፍታ። ከዛ ልጁ እና ያለ ነው ዛሬ መልሱ ያስፈራል ራሱ ማለት ነው ንግግሩ። ግን እኔ ሙሉ ዞሮ እኔ ፍቅር ያዘኝ ከሃይሜ ፍቅር ውስጥ እንዳይገቡ ሃይሜ ጋር እውነቴ ነው የምላችሁ። እንደዚህ ካቆዩ እንደዚህ በቃ ጭቅጭቅ ላይ ካቆዩ ብሩኬና ሃይሜ አልተሰማሙም ከሆነ ሃይሜና ይሄ ልጅ ደግሞ ፍቅር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ። ንግግሩ ራሱ እንደ በፊት ቆዩ እንደ በፊት ያወራሉ። በፊት እንደ እሱ ማወራ እንደዚህ ነው እንደቆዩ በፍቅር ላይ እንደቆዩ ነው ማወራ ልጁ። ግን መፍታ ደግሞ አስረግጬ የምነግርህ ሃይሜ እንደዚህ ነገር አታደርግም። በሳምንት እኔ ሃይሜን አውቃለሁ ያለ ነው ልጁ። ደግሞ ዛሬ ፍጡጥ ብለዋል። እውነቴ ነው የምላችሁ ፍጡጥ። እሱ ሃይሜን አልፈልግም ሄደዋል። ሌላ ሴት ጋር ሃይሜን ትቶ ሄደዋል። ስለዚህ እኔን ለምንድን ነው የምትናገሪ? ሄደና እሱ ንገሪ። እኔ ሃይሜ የምደሰታት ነገር አደርጋለሁ። ወደ ኋላ አልሄድም ያለ ነው። ወደ ኋላ አልሄድም፣ እኔ ወደ ኋላ አልሄድም። እሷ መደሰቱ ሁሉም ነገር አደርጋለሁ አለ ዛሬ ልጁ ማለት ነው። በፊት እሱ ዝምተኛ ነው ምናምን ያላችሁ ዛሬ ደግሞ ፍጥጥ አሏል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ምን አለ ወደንስ ራሱ የማውቃችሁ ነገር እኔ እሷ መደሰት ነገር አደርጋለሁ። እሷ አለችው እኔ ጋ ነው እንጂ ብሩኬ ጋ ሚቲ
የማይደስት ደስታዬ አንተ ብቻ ነው ያለች እሷ ራሱ ነው። ስለዚህ እኔና ሀይሜ ላስቀናት ሳይሆን ፍቅረኛ መሆን እና እሷ ፍቅረኛ ነኝ ያለ ነው ልጁ። ሂዱና እነሱ ቪዲዮ አዳምጡ። እውነቴ ነው የምላችሁ እንደዚህ ነው ያለ ልጁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ይገርማል፣ ይከብዳል። ግን እውነቴ ነው የምላችሁ አሁን እንደዚህ ሲጨቀጨቁ በኋላ ቡሩኬ ጋር ያለችውም በኋላ ላይ ፍቅር ይዘኝ ከቡሩኬ እንዳትል ይሄ ልጅም ከሀይሜ ፍቅር ያዘኝ እንዳይሉ በኋላ አሁን ነው እናንተ ትኩረት አደርጋችሁ በቡሩኬና በሀይሜ ማል ሁለቱ ሲወጡ ነው እነሱ ሲጣረቁ እንጂ ደግሞ በካሜራ ሳይሆን ካሜራ ጀርባ ነው መፍታ የሚሆነው ሁሉም ነገር እንጂ እነሱ ወደ ካሜራ ሲመጡ እንደዚህ ጭቅጭቃቸው ብዙ ስለሆነ አስታረቁ ከሆነ እሺ ካለው በካሜራ ጀርባ ነው። ጨርሳችሁ ደግሞ በካሜራ ነው። ይሄ ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ካሜራ ላይ መጣችሁ እንደ ትናንትና ስድቡ ራሱ አስጠላ። እውነት ሰው ሰለችቷል። ስድባችሁ ነው። ስድብ ነው ሰው የሰለቸው። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለዚህ እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ልጁ ሀይሜ ጋ እንደ በፊት አብሮ ቆዮ እንደዚህ ነው የሚመስለው። ማወራቱ ራሱ እሱ ማወራ እንደዚህ ነገር ነው። እንደ ሀይሜ ጋ በፊት እንደ አብሮ ቆዩ አብሮ ወርቱ አብሮ ሁሉም ነገር እንደዚህ መስሎ ነው ማወራ ልጁ ራሱ ማለት ነው። ግን መፍታ እንዴት እንደዚህ ሆነ ብለዋል። ከቻልክ እነሱን አንድ ላይ እናደርጋለን፣ ያንተ ርዳት ያስፈልጋል ስላት እኔ ምንም ማደርግ ነገር የለም ሀይሜን እናንተ ነግራለች፣ እናንተ አልሰማችሁም እንጂ እሷ አንተ ጋ ነው አንተ ብቻ ነው የሚፈልግ ብላለች። እኔ ደግሞ ሀይሜን መንደሰት ሁሉም ነገር አደርጋለሁ ያለ ነው ልጁ። እንዳያችሁ ነው እንግዲህ በኋላ ሄዶ ልጁ ደግሞ ፍቅር ያዘኝ ከሀይሜ እንዳይል። እውነቴ ነው የሚላችሁ ሀይሜም እቺ ልጅም ብሩኬ ጋር አለችውም አመጣጡ ልክ አይደለም። ትናንትና እንዴት ያደርጋል። እሷም እንዳያችሁ ነው አንድ ጊዜ ይቅፍ ብላ ነው ሀይሜ ብሩኬ የምታንቀፈው። እሷ ይጥፍጥፍጥፍ አለችና ራ እነሱ ሲጣረቁ አትፈልግም እቺ ልጅ ራሱ ማለት ነው። ይሄ ልጅ ራሱ አሁን እንደወራ አሁን እንዳያችሁ ማወራቱ እንደዚህ እንደ ፍቅረኛሞች ነው ማወራ ልጁ ራሱ ማለት ነው። እሱ ሌላ ወንድ ጋር ሄዷል። ለምንድን ነው ሀይሜ የምናስቀናን? የኛ ማስቀናት አይደለም፣ የኛ እውነተኛ ፍቅረኛሞች ነኝ ያለ ነው ልጁ። ስለዚህ ይከብዳል። መፍታ ደግሞ ደከመኝ ያለ ነው። እውነቱ ነው። በዚህ ሲል በዚህ አልሰማም አሉ። ልጁ ራሱ እንዴት ይፈጥጣል መፍታ ላይ ይከብዳል። ሁሉም ነገር እንግዲህ ከቻለ አደርጋለሁ ያለ ነው። ተስፋ አይቆርጥም። እኔ ወደ ኋላ አልልም። ግን አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው እኔ እንደዚህ ማላችሁ ገብቼ ያስታርቃለሁ ብዬ ደከምኩኝ፣ ለምንድን ነው እዚህ ውስጥ ገባውኝ ያለ ነው እሱ። ከገባ ደግሞ እስከ ጥግ ሄዳለሁ ያለ ነው። እንግዲህ እመቻች ወንድሜ። ግን እነሱ አልሰማም አሉ። አንተም አልከበሩም እነሱ። እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳ አንተን። ምን እንላለን እንግዲህ ከቻሉ አንድ ላይ፣ ካልቻለ ደግሞ እምቢ ካሉ ምን ይደረጋል? በግድ አንድ ላይ ሆኑ የሚል ሰው የለም። እነሱ ፍላጎታቸው ከሆነ እንደ ድሮ ፍቅራቸው እንደ ድሮ ሰው የሚፈልገው አብሮ እነሱ አንድ ላይ ሆኖ ሲመጡ ነው ሰው ብዙ የሚጠብቀው። ግን እነሱ እንደዚህ ሆነ አላገኘም። እነሱ አሁን ፉክክር ላይ ናቸው። እንግዲህ ምን ይደረጋል? akkuma argitan har'a jaalalleen aniif haymee fiqira keenya miidiyaatti hin baasne miidiyaa irratti baasuu qabna. Ani ishee gammachiisu tokko gochuu fi duubatti hin deebi'u. Kan haymee gammachiisu gochuuf ani duubatti hin deebi'u. Burkee immoo hin barbaadu jetteeti si wajjiniin malee gammachuun koo burkee wajjiniin miti jettee jirti.
Kanaafuu nama waamtanii ciqicidhii nama dhiisaa. Ati garuu gooddanyummaa kee innasu gooddanyaadhaa itti rakkatta garuu sinitti himtee jirti. Haayimeen jedhee jira mucaan kun har'a duraan hin dubbatu har'a maftaa wajjiniin deebii walitti dedeebisaniyyuu baay'ee tokko akka haasa'utti akka waan duraan haayimee beeku waan akka haayimeen isa wajjiniin turteetti haninni haasaa jiru. Torbee keessatti jaalalli nama qabataa jedhee jira maftaanii jennaan inni immoo deebii maftaaf deebise jaalalli gizee barbaachisaa jennaan nama barbaachisa maaliif nama barbaachisne jedhee jira maftaanis deebii. Kanaafuu nuti jaalala keessa jirra kurriirra hin jirru inni immoo isheef hin ta'uuti dhiistee na bira dhuftee situ naataa gammachuun koo si faana naan jettee jirti wanta ta'eef ani ishee gammachiisu tokko gochuuf duubatti deebi'aan jiru hin ama'iinii ani haayimeen nan jirtu na wajjiniin har'as boorus jedhee jira mucaan kun maftaatiin jechuudha. Maftaan immoo ani hin beekaa haayimeen kanan hojjettu kana jidduus jaalala keessa galti jedhee hin yaadu yoo dandeesse na gargaari yoo hin dandeenye immoo jidduu isaaniitis lamaan keessanuu atillee isheen burkee faana jirtullee jidduu jara lamaaniitu ba'a. Yoo rabbi na gargaare immoo asii yoo keessatti walitti deebi'u jedheen yaada torbee keessatti. Kanaafuu jennaan maal jedhee ani immoo ani gizee sanaati immoo hin leeyyotaa jennaan hin leeyya'u waan na leeyyasisu hin qabu jedhee jira mucaan kunis natti himtee jirti waan deebitu hin qabdu haayimeenii nuti immoo burkee qannaasisuuf miti dhugaa laafii keenya irra jirra nuti lamaan keenyi maraxattee isheef ta'uu dinnaan uftee jirti nam tokko immoo hin barbaadu ani yoo jedhee giddiin hin jiru ati gooddanyaa keetiin rakkatta garuu maaltu si rakkise jedhee jira mucaan kun jechuudha maftaatiin. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuu fi duraan mucaan kun hin dubbatu jedhu mucaan kun har'a garuu deebiin deebisuu fi maftaa fi baay'ee tokko ulfaataadha. Akka waan haayimeen dura sabeettu wayin immoo haayimee wajjiniin akka jaalala keessa galaniitti ani inni odeessaa jiru. Hin ulfaata garuu kana otoo akka kanaatti adeemanii otoo jarri wal caqacaqanii boodarraa mucaan kunillee haayimee irraa fiqiriitiin yoo dhugaatti qabame jaalladhee fiqiriin sirraa yoo naqabe jedhee kan caalutu dhufa. Intalli sunillee burukee irraan qabame yoo jette burukeen himee jira silallee ishee ilaaluuf ishee fatanuufi jedheera durayyuu malee jedhee dubbateera burukeen afaan isaatiin jechuudha. Amma immoo yoo deebanii akkasitti ciqiciqiin ba'atu fiqirii keessa yoo galan jarri lamaanillee ammallee hambaasee ta'ee wal dhabanii jiru jechuudha. Yoo danda'ame asuma iyyoo otoo jarri fiqirii fagoon deemiin jara kana lamaan jidduutii baasuu qaba maftaan yoo danda'e akka odeessu kanatti yoo ta'e garuu immoo maaliif kana keessa galee jedhee gaabbee jira. Maaliif namni baay'een itti dawalee asii na rakkisaa jira. Ani amma kana deema jedheeyyuu yaanne asii yoon burukee naasa'e asiin haayimeetu biraa fida haayimeetu naasa'e burukeetu waa biraa fida. Kanaaf amma kana deemnee amma immooyyuu ijoolleen lamaan jidduu galtee isaan rakkistu kuni akka lamaan isaanii jidduutii baatuuf waamee ittiin haasaa jira. Mucaan sun immoo ani fukkurraarran jiru qannaasisaa miti ani haayimeen jireenya keenya laayifii keenya irra jirra laayifii keenya immoo baasnee agarsiisachuu hin qabnu kan inni jedhee jiru jechuudha. Akka waan duroo wajjiniin ture fakkeessee haasaa mucaan kuni. Maftaan immoo ani gadi qabee haniin haasa'u haayimeetiin dhibbaa dhibbattiin amanaa haayimeen kana jidduutti jaalala kana keessa galtee burukeerra garaa kutattee kana keessa galtii jedhee hin yaadu. Asiyyootti yoo rabbi jedhe immoo araaramanii hin gaabbita. Hin qaanoftaa jedhee jira. Waan na qaaneessisu hin jiru jedhee mucaan illee afaan baay'ee cimaa ta'e baasee jira. Ulfaata gaa hundumaafuu jechuudha. Akkasitti gaa jaalalli akkas nama goote gaa miskiina wallaa nam tokko maftaan amma miskiina wallaahi jaalala lamaaniif gooddanya wanta ta'eef aarsaa guddaa kaffalee warri kaan dadhabanii mataan dhukkubnaan baqatanii dhiisanii jiru. Maftaan immoo duubatti hin deebi'u jedhee akka kanaan faanarra rakkataa jira jechuudha kun dhugaa rabbii dubbachuuf. Ani duubatti hin deebi'eetiyyuu faanarra rakkataa jira malee cimaadha. Jarri akka wal ciganiyyuu akka guyyaa tokko karaatti wal argeen beennee fakkaatu afaan badaatu afaan keessaa babba'aa jira.
afaan suniyyuu gara nama yakka jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf otoo hunda dhiisanii asiyyootti araara buusanii namni illee akka kana waliin nyaatu amma wal nyaataa jiru beektanii deeggartoota wal nyaataa jiru. Deeggartoonni wal fixanii dhugaa rabbii isinitti hima wallaahi.